once again, let's give a huge round of applause for Parmita Reang. Thank you very much. Good evening, everyone. Mahai Tongbai. How are you guys? Okay, balaikana hambai. Especially ang chini Honorable Minister, chini Sir because no balaikana hambai maya faro amohai kotor initiative naman ni bagay. Bini bagay se cheng tini amohai ke nai talk te tong talk jorano cheng Joraman kha cheng jatok bakha bai miliwi tong nani hinge bini bai kisa fan ki ya pakhor de mana ta mam se ke kanju sayang to kaya pakhor na rok te kisa fan ke ri doman mle na te kisa 1 2 3 everyone thank you I think all jaga wo kok brok sane no kare kubuni kok no sane botongo hinge cheng boroni bagai bo tangsa sek berjamung ya falai nai tam ningke or jaga wo kok bro jamu to kong mana jeng resap laika khana laika te bus kam kong mana khana nai nge tangsa sek norni bus kango hindi re jamung ya fal nai nge ya fal de mana sagar de kisya pia bang norni kisa support nango bahai ke nge kisa misa norok bo khorang rok khlai nai ano choba chop khlai de mana. Come on, everyone! Yes, that's the spirit. So let's start.
उड़गनी दे रे तुम तो उड़गनी दे रे तो खंकी पाया मस्ती में तो हम्मा पहली बार मिले तुम पे ये दम निकले तुम पे जवानी धीरे धीरे Come on everyone! चांदनी जैसा ये बदन जन्म मिला तुमको बनने सोचा था जैसा रूप तेरा आया ना को तुम कुरकुरे नम कुरकुरे क्यों हमें तुमने जब गले लगा हो हे हम्मा गए हम और तुम तो उड़ गई दे रे और खंकी पायो मस्ती में तो कं रे हम्मा हे हम्मा ये पहली बार मिले तुम पे ये दम निकले तुम पे ये जवानी धीरे धीरे हम्मा हे हम्मा Thank you. Okay, 다시고 아노 stage 오클로거 거럭사 사이로 뚫웅뚫웅 르삽 되히네. 이게 르삽만 되잖아 사그라 디키샤. Should I? Norok 이게 르삽 나이? Norok 이게 르삽이야. 너 양디긴래 이 khana और कसर माजनले आमसक बाय तुलुंग 르삽 याफो. तुलुंग के किशा ताम सानाय बो आ तुलुंग जेरसा मो बो किसा साक्सना प्राउड खेमा तंसागो ताम निहिंगे जेथिं जे जागा फानंग थों त्रिपुरा सांग थों बयनि जादों थों दुर्गा पूजा वं थों इवेन साका हिंगे जिनि दुर्गा आमा फानसि बिसर्जन या तुलुंग खानाया हिंगे नरक तुलुंग बाय आमसक खे किसा तिया खरां खायका हिंगे ताम जाने हायंगोता गितिकसा फान के खरां खायदे मानो. Yes or no? Yes. Check like Shwanta. All right. 1, 2, 1, 2, 3, go.
song jot ni bagi no familiar. Mana blena? Ha? Mada man? Yang bukan ni kisah korang kerana nama song. Mada man? Mana na? Kita sampai bilang me baksa. Okay, ang tulung sakan kena rap. Yes. Tulung. Everybody, tulung. 1, 2, 3, go. Tulung, aku bayar. Tulung, aku bayar. Tangan itu pun tangan. Di sini kau tangan. Tangan itu pun tangan. Di sini kau tangan. Ay tulung, aku bayar. Tulung, aku bayar. Tulung, aku bayar. Tulung, aku. Thank you very much. Asa support khai tomani bagai. Belai kena tong thoka. Tasio kisa lem tomani. But eventually na roni tik sa bakha serangai phekina. Okay, audience ni bagai zor se talia ho jaye ek bar. Yes. Okay, tabu ang stage sai chong resablia. Okay, bini introduction borna ni ang asuk renggralia. Okay, ang hand over to our anchors. Borok bini kaham ki introduction ri nai. Belai kena roni hamjang mumanjak recamung. Okay, kaklayo jeng korok ni na puila stage recamung. Live band me perform khaima nugui. Nor ni bakha belai ke sarang na hema tongjago. Okay, tini no mobai ang puila stage recamung na live recamna thangi tongo. Okay, belai kena hambai omo hai platform mani bagai jeng sab samai jeng mobai asuk perform ma khaya. Okay, tini no puila. Okay, kaklayo no rock enjoy klaya ni hini. So, hand over to our anchor. Bhai ma tong tak baik ha Parmita ni performance. So where is the clappings? Come on everyone, let's once again give a huge round of applause for Parmita Reang. So ladies and gentlemen, अब तक तो हम female sensation voice, the one and only Parmita की हम voice सुन रहे थे. So now ladies and gentlemen, जो हमारे मंच पर आ रहे हैं, that is a present male sensation voice, one and only Nowai Debbarma on the stage. Please everyone. Hello. Thank you Hambai Jotono Blackano Sarika Ham Jotono. First of all, thank you to Sir Vikas no Blackano Hambai for this initiative. And the Joto Manjak Tongai Chini Pal song. No excited nong na ble. So very much excited to sing this next song with one of my favorite singer, Miss Parmita Reang here. Sitsang resab line.
yafa korok lain. Thank you so much, Parmita Reang. Ni bagai tesa fan ke yafa korop lain aceng. Ke tabu gang take over kaisa nai norong ni bagai kaisa tangsa ketal samong norok kanana demu chung. Absolutely, thank you very much. So, or samong ke it's a fusion. It's a modern fusion with traditional touch. Inke ozaga flute botongo played by none other than Sir Kripa Sindhu Janatiya, one inspirational figure. And I would like to request my operator to play the song so that, yes. So this song is called Horno Shalhin Kamu.
So rusamung nong khoyako, but very soon releasing nai. So amun say sekang nong ni biskango rusamung no release kaitong. I hope you guys like it. Kok shau marok kenake serang fayo ani kapang kakam jak no manke mokolo mukti no ke mai thango ani kapang horno sharin kamo watay no shatung in kamo Nengkeri kelam mabo, angle kumai thang kamo, hak chagana ren kamo, ohano no kain kamo. Nengkeri kelam mabo, angle komor thang kamo. Bahayang tonggay man kamo Nono kariyang lang mamo Bahayang tanggay tong kamo Ruto ko nono ang hamsago O kapang lang mawo lang mabo bahayang tonggay man kamo nono kariyang lang mabo bahayang tanggay tong kamo ruto ko nono ang hamsago O kapang lang Horno shalin kamo, watay no shatungin kamo Nono ang lekatangke Nono imang gonuke May tansya kong namuchungo Nono mutang gomanyake Ilogi matong yake Nono buy bayang nuke Olang masachoy kay namuchungo
Syatungin kamu Nengkerai kelang bawa Angli kumol kamu Thank you very much. That was the last song. Hambai. अपनी कदरदानी को यूं ना छिपाइए जनाब, अपनी कदरदानी को यूं ना छिपाइए जनाब। एक बार नोवाई का परफॉर्मेंस पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच नोवाई फॉर सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। आशक खनातक खरां बाय रोजाबि कालांखा नोवाई बेनि आगोलो जों ताबुक दांशावो ताई खरकसा वेरी टैलेंटेड सिंगर चिनी मिस्टर हामु जमातिया बिनि खरां बाय जों तांशा रोजाबो खनाय नायलेने। सो लेडीज एंड जेंटलमैन फारि जों जतनो पालबाक सागे तेबेशा याभा खरबानि बिसिंतै दांशावो हामु जमातियानो रिंगलायानो। हेलो हेलो बेला बेलाके हामबाय दिनै आसुक नायथथक पान्दा जरावो नोंनि बुसकांगो तांसा रोजाबानि जरा मानखा आनि कपाल बेलाके काहाम नै आं माचुंगो महाय पान्दा कतरगो रोजाबानि बेलाके नारबासिंगो तैबो सिनि बाय सं दारा सं बेलाके लेजेन्डारि सिंगार रोजाबै थांजाक बरकनि बुसकांगो आं मुंसाबुया हायफोना आं तांसा रोजाबैनायानो जरा मानखाबा नोंनि बुसकांगो चाउ चाया चाया तंखेना करबायदि आनि न रोजाबजाक रोजाब मुं तांसा आं रोजाबानो